Viti që po mbyllet u shënua nga krizat të thella globale dhe sfida të mëdha, ndërsa maqënia e veriut ndoqi një politikë të jashtme të qartë europiane dhe nisi reforma kyçe në drejtësi, luftën kundër korrupsionit, zhvillimin ekonomik dhe energjetik, tha presidentja Gordana Siljanovska-Davkova në mesazhin e saj të fundvitit. Ajo veçon si momentin më të rënd tragjedi në Koçan, duke nënvizuar se drejtësia mbetet obligimi përhershëm. Посакувам новата година да биде време на исчекор кон траен светски мир, подпрен на меѓународното право и на меѓународните институции. Сакам ние да се вдомиме во Европската Унија, решени да живееме во амбиент на владење на правото, демократија, економски просперитет и здрава животна средина. Le ta nisim vitin e ri si një kapitull me zemër të hapur, me shpresë të pasvehur dhe besim në potencialin ton si shoqëri, uroi kryetari i Kuvendit Afrim Gashi në mesazhin e tij, duke thënë se 2025 për parlamentin ishte vit i punës së përkushtuar dhe i hapave që kanë lënë gjurmë. Ova година не подсети на една суштинска вистина, дека одржливиот напредок не произлегува само од процеси и реформи, туку и од единството, зрелоста за градење консензус и меѓусебната доверба. Само кога стоиме заедно, со почит и волја да ги споиме разликите, како и со одговорност кон нашиот заеднички дом, можеме да изградиме поправедна и посветла иднина за сите нас. Duke uruar shëndet, paqe dhe forcë në vitin e ri 2026, kryeministri Hristijan Mickoski tha se vitin që po e lëm pas për qeverinë ishte vit i stabilizimit, reformave dhe vendosjes së themeleve, ndërsa vitin që po vjen e sheh si vit të realizimeve të dukshme të projekteve që janë në plan. Со право можам да кажам дека 2026 година ќе биде година на раздвижување и година на преобразба. Година на раст со реализација на значајни инфраструктурни проекти. Година на економско зајакнување, со нови инвестиции, поддршка за стопанството и отварање можности за работа и развој. Година на политичка стабилност во која институциите ќе функционираат појасно, поефикасно и поодговорно. Vit të mbarë, të begat dhe të suksesshëm uruan edhe shumë zyrtarë të tjerë të shtetit, si dhe lider të partive politike.